Tucson. Jet объем, 2 воды, 5 места. Sırtlı görünüşü. Nacide biraz mesesi hizmettir. Sırasıyla attık üstüne gidebilir. 5 места. Zavodskoy nemalar жайында күліш тиген емес. Жаңада күліш тиген емес. Жағы жақсы кесілген емес. Көрініш аяғы жақсы. Мазер жөні лай болып атыр. Мазерда biraz полировканың işi var eкен. Ключевой доступ. Электропакет. Төртен күтерлер, тайниктер. Радио рабочий состояние жақсы. 2018 жыл. Сиденье, плашое сиденье. Кожаларда жыртық жерлері жоқ. Кожалар бары таза ойдан. Multirol pробеги 270 bin pробег. Bu жерде эко режим var. Подогрев сиденья. Bu жақта да бар. Старт стоп. Навигатор жоқ. Так педалары таза. Motorun sesi жақсы. Şurada kaldı mı? Motorun sesi. Güzel kalıyor. Kaput bol dizayınlar, kılıçlı gelimiz, yolganemiz. Jakşılara da kiliş digenimiz. Güzel taza koydum. Zincirimiz taza. Bu kıllara da bol taza kiliş digenimiz. Kesilgen olmazsan detalı yok. Motor işlevleri yaxşı. Gaz plastasını tekşiremiz. Kapatmamıştayız. 110 109 kapat taza. Altın kıllı 77 102 taza. Yeşik 110 112 104 altın keş taza. Altı yeşik 101 114 alt keşler taza. 96 alt kırla 93 105 bagaj 87 104 bagajlar taza. Alt kırla 200 91 alt değişik 96 106 taza. 94 114 88 88
Almasan pedalları yok. Kraska da polnir adına gözünükü. Arka salon kocaları yaxşı. Hiçbir cırtılgancıları yok. Maşında taza. Var yaxşı oydu.